Kamana bos buju bae dah nage. Ibu nak kemana? Alas sulu. Alas sulu. A few moments later. Kita omong kemana-mana telok. Eta belan ngomong. Iya. Atunya ayo. Lang siaran yuk. Yuk. Mau kemana sih? Jadi tulakan uangnya digeser be yuk. Lu ke sawah, lu ke sana sebenarnya ayo. A few moments later. Nagbiat nyamper tuh. Naon? Mama udah kemana-mana tatilok. Ngomong hulan. Atulin bayi. Rengsek ke naon imah. Nyampuran ka dieu. Sahrul mana Sahrul? Anak ibu ni. Ibu Lina. Oh, nek naon? Kan dibayar. Ayo dia ditagih. Dia mah ieu lah yang hutang kena aing mah ya, yang dibawa berdua duit. Kumaha angkeun? Ayo. Ini balik sini. Piring sesandokan garap ditondokan milik bang naon? Bang plastik. Masih sih. Mama dia ke mana? Mana ke mana? Kayak perlu lah, dik ulin. Yang itu mak. Mama yang mak. Sasapu be di imah. Oh iya ta, sieta beta. Sasapu di manggeus kabehan di ulah ilu. Sasapu be di imah. Dong.